Ubethekile ulahlekele mntwana basazama ukwamukela bona isidumbu somntwana nabo sasetshenziselwa ukusiza umkati obebe mbulali owafunya namlando ukuthi eqejele. Umndeni lo solo kufunana noKatlehlobereng kwangomnyaka opheleleko ngoNtaka. Bamfuna embhedlela zendawo kunye nemochari yombuso eBloemfontein kodwa nakhange bamthole. uKatlehlo wabikwa njengomuntu olahlekileko ngomhayilo umnyaka opheleleko. Kanti kunomuntu owafumana isidumbu sakhe wakhona ukungena nasejele eMangaung wasisa ngesitoksini senombolo yama-35 ukuyokwenza isika sokubana bonakale ngathi ngubesta ubhubhile. May kharetsa Maria ke ya ku police station Kopano ke tla ke ba botsisa for ngwana o latlhegile. Then ka bula case ya missing. Ha ke bula case ya missing, it was the 17 tsa May. Be ke boela gape ka di 18 tsa May ba sa fetsa o nthusa ka di 18 tsa May ke ya ka photo tsa gagwe. Be ke bula case, then after case ka bo June kare ya ku government moshare. Umatsi uhlathulule bona ipolice liphenyako lize kibo umnyaka lo ukuzokubabuza bona bebamfumana umuntu ovathulahlekile nami. Kwathi ngemva kwalokho kwakhonjela ifuzo. Umana ukuthi bebanethemba lokubana uyisela abantwana ababili uzokubuya ekhaya. Ugogo wakhe uthi kwaba nento esemtshela ngaphakathi bona isidumbu somzukulwana nakhe sisetshenziselwe ukuthileko. Since from Ntwe besta ihlale lenandipha. Yabe ke ba velte haholo jwale ka tabena mwana wa moradi yaka. Mara itse jola se ke bona ho hlahisa ditopotseng. Sena se ntse se phapalla bomaitse. Se repi ka re topose sempela etsa bole ke se sentse ditopotsa ngwana tsa mmele wa ngwanaka. Uyise kaKatlehlo uthi ukhola bona indodana yakhe yathunjwa bese yabulawa. Akakhole kutshiwo amapolisa bona wasiwawa wabhubha. Umngani kaKatlehlo akhule naye umhlathulule njengomuntu obekahlakaniphileko athanda zivakatshobukelo. Isiqhama sebholera kwakhe iBloemfontein Celtics khulukhulu nabantwana bakhe. Umndeni kaKatlehlo kulindeleke bona uyokufanisa isidumbu iveke le.